baperezida bafite abagore beza ndetse bakaba bafite ubwiza butangaje mu buryo bugaragarira buri wese. Ubundi mu busanzwe abagore b'abaperezida ni abantu baba bakeye cyane ndetse baniyitaho, kubera ko umugore w'umukuru w'igihugu aba ari umugore ubona ibyo akeneye byose kandi akabikonera ku gihe. Ibyo rero bikaba bituma abagore b'abaperezida bakunda kuba ari beza. Gusa ariko nubwo bimeze gutyo ntibivuze ko abagore b'abaperezida ari bo beza kurusha abandi. Bivuze ko rero abo tugiye kubereka, niba uri umugore ushobora gusanga bose ubarusha ubwiza, cyangwa se nawe niba uri umugabo ushobora gusanga abo tugiye kubereka bose umugore wawe abarusha ubwiza ari ikibasumba kubarusha. Uyu munsi rero twabateguriye urutonde rw'abaperezida 6 bafite abagore beza muri Afurika. Waba uri kwibaza niba umugore w'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yaba arimo, cyangwa se ukibaza umwanya yaba ariho. Niba ari uko nawe uri kubitekereza, kurikirana uru rutonde. Icyo nzi cyo neza ni uko uri buze gutungurwa. Naho njye wabategura ikiganiro ndetse nkaba ngiye kukibagezaho, banyita Alexis. Ku mwanya wa 6 turahasanga Gazira Murangagwa. Gazira Murangagwa ni umugore wa perezida w'igihugu cya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Uyu mugore akaba yaravutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1963. Uyu mugore kandi akaba ari umubyeyi w'abana 2. Ikindi wamumenyaho kandi ni umubyeyi ukunda kugira umutima mwiza ndetse agakunda kumvikana kandi n'abantu bose. Naho ku mwanya wa 5 mu baperezida bafite abagore beza muri Afurika turahasanga Denise Tshisekedi. Denise Tshisekedi ni umugore wa perezida w'igihugu cya Congo Félix Antoine Tshisekedi. Iki gihugu cya Congo akaba ari igihugu gikunda kumvikanamo intambara cyangwa se kikumvikanamo umutekano muke, akaba ari byo abantu benshi bakiziho. Gusa ariko nuko bimeze gutyo ntabwo bikibuza yuko perezida wacyo afite umugore mwiza w'igishongore. Uyu mugore wa Félix Antoine Tshisekedi akaba yaravutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1967. Ubwo byumvikana rero abazi guteranya imyaka, akaba afite imyaka 57. Akaba yaravukiye Bukavu, aho rero akaba ari mu gihugu cya Congo. Uyu mugore akaba aza mu bagore bafite mu maso heza ndetse bakaba bafite tayi igaragaza ubwiza mu buryo bugiye bugaragara. Umugore wa Tshisekedi akaba ari umugore ukunda kumvikana ndetse akaba akunda kwicisha bugufi mu buryo bugaragarira buri wese. Ku mwanya wa 4 mu baperezida bafite abagore beza muri Afurika turahasanga Jeannette Museveni. Jeannette Museveni ni umugore wa perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Igihugu cya Uganda kikaba kiza imbere mu bagore bafite ubwiza butangaje ndetse n'abakobwa beza nabo bafite ubwiza nk'ubw'ababyeyi babo. Uyu mugore rero nawe akaba azi imbere cyane mu bagore bafite uburanga butangaje. Akaba yaravutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1948. Akaba ari umugore ufite imyaka 76. Ni umubyeyi w'abana 2 harimo Muhozi Kayigira Rugaba ndetse n'umukobwa we mwiza cyane Natasha Museveni. Uyu mukobwa we nawe akaba azi imbere mu bakobwa beza babyarwa n'abaperezida hano muri Afurika ndetse akaba afite ubwiza butangaje. Ku mwanya wa 3 mu bagore b'abaperezida beza kurusha abandi ku mugabane wa Afurika turahasanga Remi Tinobo. Remi Tinobo akaba ari umugore wa perezida w'igihugu cya Nigeria Abraham de Tinobo. Uyu mugore akaba yaravutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1960. Ubwo abantu bazi guteranya imyaka urumva ko afite imyaka 63. Akaba ari umubyeyi w'abana 3. Ku mwanya wa 2 mu bagore b'abaperezida beza ku mugabane wa Afurika turahasanga Zinasha Taichu.
Zinashataichu akaba ari umugore wa perezida w'igihugu cya Ethiopia Abiy Ahmed, ndetse icyo wamenya kuri uno mugore kandi akaba ari umunyapolitike ndetse kandi akaba afite n'abana batatu. Uyu mugore mu bijyanye n'ubwiza bwe ni umugore ufite mu maso heza, ukunda gutambuka neza ndetse unafite na size nziza. Mu gihe umubonye ntabwo wakiyumvisha ko ari umugore w'abana batatu, ahubwo iyo umubonye bwa mbere wagira ngo ni umukobwa kubera itoto ry'uruhu rwe ndetse n'imiterere ye. Ku mwanya wa mbere mu bagore b'abaperezida beza ku mugabane wa Afurika turahasanga Jeannette Kagame. Jeannette Kagame ni umufasha wa nyakubahwa perezida Paul Kagame, uyu nguyu akaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi wamenya kuri Jeannette Kagame, yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 1962, avukira mu gihugu cy'u Burundi. Ni umubyeyi ufite abana batatu aribo Ange Kagame, Ivan Cyomoro Kagame ndetse na Ian Kagame. Ian Kagame ndetse akaba umwe mu bagize itsinda rya CTU rishinzwe kurwanya iterabwoba mu Rwanda. Naha dusoresha ikiganiro cy'uyu munsi, gusa tutarasoza reka ngusabe gukora subscribe, ukande like, wibuke kwandika muri comment. Njye wabateguriye ikiganiro ndetse nkanakibagezaho banyita Regis. Sigamo comment yawe, subscribe na like maze duhure muri video zikurikira.